Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksara rekaan sareng pasanganna. Pelajaran basa Madura bab setong neng kelas sanga. Parlo eka uningi aksara rekaan panika minangka kata sereben dari bahasa Arab. Ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Ropa-ropana dari aksara rekaan panika engki kadinto amunyi gho, the, fa, ha, sareng za. Terus katipun apa ropana dalam aksara carakan. Nah, Kak Dinto saya pertama aksara gho ropa-ropana pada sareng aksara ga. Nanging beda titik enteloan. Beda titik teloan. Torjuken pasanganna aropa gentongan Kak Dinto. Bebeena aksara geceng. Ben beda tetap beda titik teloan di atas. Satros epon aksara za. Aksara za ini pada sareng aksara da nanging beda titik enteloan. Torjuken pasanganna sami. Beda titik enteloan. Aksara rekaan sekaping telok engki Kak Dinto fa. Fa sami sareng aksara geceng pa. Nanging beda titik enteloan di atas. Torjuken pasanganna sami. Sami sareng pasanganna pa. Aropa dempengan namung beda titik entelok yang di atas. Sisa terus epon engki Kak Dinto aksara rekaan seropana amunyi ha. Sami sareng huruf geceng se amunyi ka. Nanging beda titik entelokan di atas. Pasangan dari huruf rekaan se amunyi ha Kak Dinto sami sareng akadia aksara geceng eka nanging beda titik entelokan di atas. Torjuken sekaping lema engki Kak Dinto za. Aksara rekaan se amunyi za. Kak Dima huruf geceng epon hampir sama sareng huruf geceng se amunyi ja. Nanging beda titik entelokan. Torjuken ropana pasanganna sami. Beda titik entelokan di atas. Satros epon katipun apa kaangkuy aplikasi dalam caocak. Nah, contohnya saya Kak Dinto. Saya pertama ocak ghaib. Ocak ghaib engki Kak Dinto tulisanna engki gha terus aksara suara i. Aksara suara i dadi ghai. Pas ba. Ba. Dadi tulisan ba b ini b panika terus tulis ba. Dadi ghaiba. Katipun apa kaangkuy akebay b mate engki Kak Dinto pamate sareng bedena papaten. Di bacana ghaib. Satrosipun engki Kak Dinto ocak nazar. Nah, Kak Dinto cukup tulis ngangkuy aksara geceng na terus aksara rekaan za. Nah, R Kak Dinto kaangkuy memate R tak usah ngangkuy ra nanging ngangkuy lajer. Jadi na za beri lajer jadi nazar kaangkuy na lajer Kak Dinto kaangkuy amunyi r. Jadi
matena mate R. Saterusipun contoh ocak fakir. Kadinto aksara rekaan fa terus tambah kalaben k. Nah, kadito k pas tambah ilengi iade tambah ilengi kadito tambah ilengi dadi fake tambah ilajer pas baca fakir. Contoh sesaterusipun kika dinto halal. Di katipun apa? Carana kika pertama toles aksara rekaan h terus saterusipun la. Jadi hala. Terakhir kak dinto el mate. Ropana el mate tetap katipun apa? Tetap cerat la. Jadi halala. Pate la kak dinto kalaben papaten pas baca halal. Saterusipun contoh ocak zam-zam. Di yang pertama za. Tulis huruf rekaan za pas aksara kaping 2 yang kak dinto ma. Jadi m kak dinto ma. Jadi zama. Terus karena m kak dinto mate maka aksara terus epon za nomor 2 kak dinto ngangkui pasanganna. Tak kengeng ngangkui aksara biasana. Jadi ngangkui aksara pasanganna. Jadi za. Karena beri pasanganna jadi maka aksara sebelumnya mate jadi zamza. Nah, terakhir ma. Jadi zam-zama beri papaten jadi zam-zam. Nah, separlo kauninge yang kika dinto rumus keangkui makempang mamare soal-soal nang edelem carakan madura yang kika dinto separlo pahami cek saung guna salastarena huruf mate maka kotu ngangkui pasanganna huruf di kakak dia zam-zam. Nah, kan kak dinto m mate aksa deti mate maka za kak dinto saya ngangkui pasanganna huruf. Di sakalan lagi separlo kauningi kapan penggunaan pasanganna huruf yang kika itu salastarena huruf mate. Nah, lanjut aplikasi kadelem okara. Nah, kadinto sudah mulai okara. Kadinto kita seleksi. Nah, untuk pemula kadinto seleksi asalat ghaib. Kira-kira kadima kadinto se mate. Huruf se mate. Nah, T kak dinto mate. Berarti ga kak dinto berarti ngangkui pasangan. Nah, kak dinto ki. Nah, oke lanjut. Asolat katipun apa ngangkui nyerat okara carakan asolat gaib. Maka toles a. Nah, aksara geseng a terus sa. Asa. Di asa. Asala. Nah, aksara geceng la. Terus T. Ta kan dito. Jadi asalata. Nah, sami ampun disebut lagi. Jok salastarena huruf mate. Kak dinto ngangkui pasanganna huruf. Jadi
Kenapa salah starena T? Re, maka re ngangkui pasanganna huruf. Jadi se asala asalata karena beri pasanganna re, maka jadi asalat re. Terus beri aksara munyi i. Aksara munyi i. Aksara munyi i, jadi bacana asalat re i. Terakhir ba. Asalat reiba. Nah, kaangkui mateti reib tantona ngangkui papaten. Asalat reib. Jadi papaten Kak Dinto mungkin igunaake neng akhir okara. Mana bineng tengah okara? Nah, sementara Kak Dinto kaangkui mamate huruf, mamate Kak Dinto ngangkui pasanganna huruf. Saya terus sepon contohnya adan elangker. Adan elangker. Kita seleksi Kak Dimas huruf pemate n. Nah, n mate. Di salah starena n bekal ngangkui pasanganna huruf. Ngangkui pasanganna huruf. Berarti asala a. Jadi berarti ngangkui pasanganna a. Katipun apa? Kaangkui nyerat okara carakan adzan elangker. Yang pertama a. Terus the. Ini ropana empon masuk de huruf rekaan. Rekaanna the. Jadi a the. Jadi a the. Terus na, jadi n, jadi adzana, jadi adzana, jadi adzana. Terus kaangkui mamate n, katipun apa? Nah, Kak Dinto ngangkui pasanganna huruf e. Asal dari apa? Dari a, jadi pasanganna huruf a. Pasanganna huruf a ropana Kak Dinto. Jadi adzan a. Jadi bacana adzan a. Kaangkui mateti nggih Kak Dinto pasange lenge. Jadi pasange lenge pas amonye adzan Jadi lenge beni bede Kak Dinto. Beni bede salah starena n nanging bede nang iadena n. Terus lastare ampon adan adan ela. Jadi adan ela pasang Kak Dinto la. Terus mate eng. Katipun apa? Kaangkui nyerat eng. Kak Dinto tak usah ngangkui nga, nanging langsung ngangkui nyecek. Jadi elang. Nah, ropana. Nah, Kak Dinto. Elang. Elangga. Ga. Jadi ga. Nah, cuma karena aksen Madura. Lang ge. Jadi ini ga tulisannya. Elangga. Pas mate ngangkui lajer. Jadi adzan elangger. Saya terus epon. Pacet fakir. Nah, kita seleksi. Nah, yang perlu tetap harus diingat. Mana huruf matinya. Agar nanti kita gampang untuk pemula. Untuk membuat kira-kira mana yang bakalan menggunakan pasangan huruf. Di pacet berarti T. Mate ta. Se mate berarti se bekal ngangkui pasangan huruf iki Kak Dinto fa. Nah. Pa. Nah, Kak Dinto huruf gejengap pa, pace, aja. Nah, berarti paja. Paja. Paceta. Jadi pakai ta. T asalnya dari ta. Jadi
Pajeta. Pajeta. Terus, karena ta harus menjadi t, maka fa Kak Dinto ngangkui pasanganna huruf. Ropana ngangkui pasanganna huruf rekaan fa. Di pas bacaanna seasalah pajeta menjadi karena pasanganna fa menjadi pajet fa. Terus sepon ka. Nah, Kak Dinto ka. Pajet faka. Nah, ebri ilenge ada jadi pajet fake. Ebri i lajar pas amoni pajet faker. Nah, Kak Dinto sementara kaangkui saterosa Kak Dinto minangka contoh kaangkui agebei okara. Kara boleh Kak Dinto contoh dia karena nulis aksara carakan neng komputer Kak Dinto memerlukan font khusus. Jadi dan gula dibantu Kak Angkuy menyelesaikan contoh Kak Dinto ngangkuy aplikasi. Contohnya misalnya akebaya tulisan Kak Dinto. Halal ben haram cek papolong. Katipun apa? Cara nama mare. Halal ben haram cek papolong. Kasa Kak Dinto. Halal ben haram cek papolong. Cek papolong. Lanjut. Nah, carakan. Ha. Ha berarti masuk aksara rekaan. Aksara rekaan. Nah, jadi ha. Pas. Hala. Berarti carakannya aksara la. Hala. Terus la boleh. Neka. Berarti saya mate neka huruf L lagi. La. Terus N. Na. Ma. M. Nah, berarti beda teloan. Saya bakal ngangkui pasangannya huruf. Pon hala. Pas halala. Halala. Jadi halala. Halala. Pas ba. Kak Dinto ngangkui pasangannya huruf ba karena la iadena kodu mate. Maka pasangannya ba. Di ba. Di ampon dadi halal ba. Jadi ampon mate ella. Di la sudah menjadi L. Asal la jadi L. Terus epon na. Nah, jadi aksara carakan na. Aksara carakan na. Halal ba na. Karena na Kak Dinto kotu teti N, maka ngangkui pasangannya huruf rekaan H. Huruf rekaan H. Oh maaf. Bena. Bena. Ben H. Pasangannya aksara rekaan H. Jadi H. Ben H. Pas ra. Carakannya aksara geceng ra. Jadi halal ben hara. Pas ma. 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 Halal ben harama.
ropana emak Kak Dinto kotu teti M sopaja bisa baca haram. Maka saya terus sepon je. Nah, ja atau je Kak Dinto kotu ngangkui pasanganna huruf B. Jadi aksara carakan je. Ngana je. Nah. Jadi ampon bisa baca halal ben haram je. Kaangkui akebay pisat engki Kak Dinto ngangkui miknyan. Nah, otabe manabi neng Kak Dinto ampun akebay tenggula. Nah, rumus-rumusnya ada huruf carakan. Di hanya 2 lembar saja. Tamu emo ada huruf carakan, juga huruf rekaan, aksara pangangkuy. Nah, kuy bisat. Jadi ngangkuy bisat. Jadi ampun bisa baca halal ben haram cek. Karena ampun parengi bisat. Nah, Kak Dinto satrosepon pa. Aksara carakan pa. Pa. Terus papo. Papo panika asalnya dari pa. Po asalnya dari pa. Maka tulis boleh pa. Pa. Pas ebri lenge longo. Kaangkui asuara o. Di lenge longo. Di Kak Dinto lenge. Kak Dinto longo. Mana bibri lenge malolo amonye mana bibri itambai longo pas amonye o. Bada saya ngocak taleng talong. Nah, lenge longo same. Terus ampon bisa baca halal ben haram cek papo. Terus lo. Ropana lo Kak Dinto asalnya dari la. Jadi aksara gecenga la. Ce pa po la. Ngangkui mamonyi o aswara o Kak Dinto kotu ibri lenge longo. Ibri lenge longo. Lenge longo tambah beri taleng talong. Jadi epapolo. Epapolo. Pas mate ka eng. Mate ka eng. Ka beri nyek cek. Tambah beri cek cek. Tambah nyek cek. Nah, jadi epapolong. Lah, kaangkuy seampun dadi okara Kak Dinto, ampun okara sampurna Kak Dinto, parlo ekawoningi sabelumna iadeen Kak Dinto, kotu parengi partanda engki Kak Dinto se pertama kotu beri dek adek. Oh, dek adek. Yen geluki. Nah, kotu beri dek adek ya dek. Nah, terus nang akhir beri longse. Nah, ropana aropa t. Kak Dinto kaangkuy memperjelas tenggula berarti ngopi. Kopi ya. Kopi ya. Terus nah, nikah. Di halal ben haram cek papolong. Halal ben haram cek papolong. Nah, kirana Kak Dinto beten kaula bisa sampai aki. Non sapora manabi bede kakaleruan. Otabe kakurang sampurnaan. Otabe bede sekurang nyon duga kidek panggalian epon panjenengan saja. Moga-moga bisa manfaat ton bisa eka ngerti ada saja. Nah, sekian.
Akhiripun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.